Ngingalikhetha unyazi lwezulu amen. Umntwana kaMhlongo lo khona la ekhaya. Umshumayeli uShando nomkhokheli uMashando amen. Beke washo inkosana yahlala uhlala wethu thina la kwizona wathi sikwagoge mesila. Siphuza leli tiyelele eliba noshukela omningi uzosala phansi. Uthi umuqedwe uyithi yaka imaki. Manazaretha sisosukwini olukhulu usuku lwesabatha amen. Unyazi luNkulunkulu amen. Emhlabeni nasezulwini. Manazaretha sikhuluma ngoShembe okwazi ukukhuluma nesilwane. Akhulume nesilwane mina ngeke ngikhulume engeke ngikwazi ukuthi ngikhulume naso. Nenkawe encane nawe yayikhala yathi umkhululo oyiboshwa. Yathi kanti ukhulula kanjani? Eyiphethe umfana omncane ehamba nayo. Ithi ngimshilo baba nomama kepha ngazi lapha engiyakhona. Wayibiza isikhalile yathi Shembe ndodana mayekisa. Wayibiza wathi wemfana uyisaphi? Wathi umfana ngihamba ngithunyiwe. Wathi wayibizisa malini? Wayisho umfana imali yayikhipha yathi ibuyisele emuva la ithathe khona. Sikhuluma ngalo Shembe onjalo bangcwele. Sikhuluma ngoShembe unyazi umhleze efumbethe fumbathela ukusipha. Ngenye imini inyanga yezulu ihamba lapha neVerelem. Ithi ufikile umthokozisi. Isho kanjalo ihamba ngemonto udriver usethi mana uthi awume kancane abantu beza ngomningi babo uthi nakho usihutshwa uthi ngabe sihutshwelani uthi bisimonto la eceleni kuthiwa yasimisa ngempela inkosi imoto imfana imoto umuntu oshayela ubaba wama wathi mesemile uthi wasehlisa iwindi bafika abantu ngomningi uthi wafika oqala wathi mina baba ekhaya kuyagulwa wathi omunye mina ngicela umsebenzi wathi omunye ngicela umendo wathi omunye ngicela ukuganwa bayibika ngabanye wathi omunye imfuyo iyafa ekhaya uthi wasethi hawo nonke enishilo lapha wathi uShembe usekuzwile. Nalapha bangcwele kunjalo uthi wasekhuphula iwindi wasetshela udriver wathi asambeni uthi wasethi hayi bebengaboni mina bebebona uNkulunkulu uthi yathi uye lo izisho yona amen. Manazaretha sikhuluma ngoNkulunkulu onjalo bangcwele. Hayi inhlanhla yabo abathethele esasiqhuba ingane kwi-wheelchair yasukuma ingane sibona uMesiya wakhalisa lwasendiya sathi namhlanje ngibona into engakaze ngiyibone sathi kukho sathi into engiyibona namhlanje ingaphe kwento zonke sengayibona sathi namhlanje ngibone lo makhulu ndoda lathi lo makhulu ndoda sukumisile lengane kamina lathi lo makhulu ndoda is the real black Messiah amen. Sikhuluma ngoShembe onjalo bangcwele ngeNkosi useni kuzwile. Kala
icilongo Isabelelo esamashumi amathathu nesithupha 36 evesi lesibili. Oh khala ngikhethe unyazi lwezulu. Lo mntwana okhulumayo umntwana omncane igama uThembelani wakamhlongo esiphatha mawuthi nje la ezantsi. Manazaretha sendaweni enkulu sendaweni yesabatha. Sebesinikezile abasiphetheyo bathi asifakaze ngoshembe. Hayi ushembe uNkulunkulu Manazaretha. Hey. Sike sahamba naye njoba kuJuly sibheke bezayo kubele hlazula umzimba. Ashembe uNkulunkulu. Ngizodlula endabeni eyodwa mase ngihlala phansi. Sekuthi baba omncane ngithi ubaba omncane wami olapha na oboshiweyo. Ngaleso sikhathi le ndaba engikhuluma wayeselapha eqala kubusha. Sekuthi ke ngenye imini usiyangixoxela lana siyakhuluma ke usiyangixoxela ukuthi kunabantu ade bezama ungidlisa ngawuthi ngizoyisamaraza nje le ndaba. Bebehlelela lapha na ukuza kwenkosi lapha eqala busha mhlawumbe abangcwele bazokhumbula nje eminyakeni eyadlula nje engemngaki. Futhi mhlawumbe bewuyena ke ezinye zezigayigayi beziphambili ukuhlelela inkosi ukuthi ifike. Sekuthi ke usiyakhuluma ke nami sethe lapha mhlongo abangiphethe kahle. Bake bazama nokungidlisa upoison. Usethi mhlongo njoba nje uyibambile nje lenkonzo lena sacela uzungasuki ushembe uNkulunkulu unyazi uNkulunkulu. Amen. Uthi lapha la endlini lapha ehlala khona ebenele ntuzana ikhalenda leli. Ikhalenda leli nenkosi lasebuhleni. Uthi ufika omunye umuntu kena usiyamxoxela uthi mhlongo yazi kunendaba lana eyishisayo manje sengithi hayi angivele ngizoxoxela yona. Uthi kuke bahlangana lapha abahlangana lo muntu uyaxoxa usexoxela omncane uthi beke behlangana lapha bathe mabehlangana laba nabanye abafowethu uthi bahlanganile bathi bamkhombisa bathi yamazi umhlongo wathi hayi ngamazi wathi hayi yazi umhlongo umhlongo ngathi usimise kabi lana sifuna ukuthi umdlise upoison kodwa manje sifuna umuntu osondelene naye. Usiyaxoxa ke lo muntu uthe mhlongo yazi beke ngifikela endlini yakho uthi kodwa kwathi ngase sesivumelene nalabantu bezivumelene bezomkhokhela khona kwasekuvunyelene ngayo yonke into. Kuthi ngalolu suku ukufanele ukuthi ngakusasa ehambe yomdlisa upoison usethi usiyafika lapha useselele lo muntu methelele lo muntu bese yaphupha ephupha inkosi yaManazaretha unyazi lwezulu. Uthi kahle hayi bengaphuphi uthi wambona nje straight isikhonzo omunye uNkulunkulu Manazaretha. Uthi nje wambona nje straight uthi membona lo muntu lo niyambona uthi mbona uthi hayibo wena sazi ufuna ukwenzani kusasa wena uthi hayi lo muntu ofuna ukuyomlethusa kusasa uthi hayi akeno wakho. Useyaxoxa lo muntu uthi mangifika lana endlini uthi mayifika ebuka ikhalenda lapha bese ubuka ikhalenda usiyakhomba uthi hayi nangi lo muntu lona ebengikhuzo lo ethi ngingayenzi lento le. Hey esikhonza uNkulunkulu. Amen.
Angizoba mude kakhulu inkosi sibuseni lekuzwini. Nkosi uSuphamela. Ngizosova nami ngesihlabelo 17. Lona uguqile babonke washana wendomise emthempeni. Inkosana ebephama ekuqaleni ithe isekhaya elikhulu lapha, nami ngisho njalo isekhaya elikhulu lapha. Nazaretha ngiphama nokubonga lo shembe simlandelayo. Kwathi ngelinye ilanga sihlele ekhaya singabantwana sebancane ukhona ubaba uzalayo. Sathi sisabuka iTV sezwa kuqhuma isibhamu egcekeni. Asazange ukuthi kwenzakala ngoba singabantwana abancane. Kodwa sathi masiza sezwe umzali osizalayo uma wethu esekhala. Ukukhala wakhe wasithusa kakhulu nathi sihamba sayobheka ukuthi kwenzakalani. Masifika sifica ubaba ulele phansi bamdubulile. Basi memdubulile sibona ukuthi bamdubulile ngoba naye ngithi uyiNazaretha manje ushembe wathi asobeka inwele. Masibeka inwele unentshebe kodwa kubonakala ukuthi bamdubule pho kusebusweni. Sathi masibona ukuthi bamdubule pho kusendaweni enzima kakhulu enhlafunweni. uNazaretha kodwa ngoshembe ubaba namhlanje sanaye uthi baba mayethe echaza le ndaba eyenzeka uthi kwangena indoda endlini yakhe yangqonqoza bayingqonqoza le ndoda lena wathi ayingene ngoba ayibona kusekhaya futhi kubiyiwe kwangekho ukuthi asaba ukuthi khona ingebengu engenza okubi mangabe ingene le ndoda lena ayikhuluma ngokuningi kodwa yasikiphe isibhamu yathi mayisikiphe yamdubula uthi yathi mayimdubula le ndoda lena akawela ngaphansi kodwa wawela endishini le ndisho wathi mawela kuyona yarounda nayo le ndishi yarounda nayo le ndishi lena wabe sesizwa naye isililo esasikhalwe egcekeni. uNazaretha indisha ayikho ayikhona lapha ayewele khona kodwa le ndishi lena ayibekwe ushembe onyazi lwezulu owangena kuyona wamgeza waphuma sehlambulukile engabanga nalutho futhi namhlanje usaphila ayikho inkinga nayo. uNazaretha khona isihlawelo u211 lesihlawelo sithi bese sesethuna inkosi lelijoka lemphefumulo wethu singephindi silethula. uNazaretha singabantwana abancane asibonga ukuthi ushembe wangena kubazali bethu mhlawumbe kuba ngenanga kubazali bethu ngabe thina asisibone indaba engaka. uNazaretha ngumntwana omncane ngaba ngithuka inkosi usemthini. Inkonzo yakho
wamaNazaretha. Sengingamahloni okuzethula ukuthi ngiqhamukaphi. Amakhosazana asevele enze izibukwayo. Umfana wamahayi lo ngiqhamuka ethempelini ekhaya lihle. Ngeke ngisasho kwabagcotshwa ngathi sebeyaziyo. MaNazaretha singabantwana siphila emhlabeni ize singamaNazaretha siphila emhlabeni. Ukhona into esike sayibona sengathi ithi masihamba engathi ithi abazali bethu abasenzelanga yona kahle. Masibuka nje indlela ezinye izingane zakweminye imizi eziphila kahle ngayo. Ngaze ngaba nenhlahla okufika ngisho evarsity ngabona ezinye izingane mayifika nje esikhungweni zizofunda zihamba ngeemoto zazo zayathengelwa abazali bazo. Ngithi mina bazali bethu kwasalaphi? Kanti ngikhuluma ngazilutho. Abazali bethu benza into enkulu okudlula abazali balezo izingane lezo. Abazali bethu basikhombisa basinikeza yonke into ngezandla. Ezandleni bathi asiphathele thina sibonele. Basinikeza into enkulu abazali bethu basikhombisa ushembe. Amen. Yazi uma unoshembe nezinto zonke. Amen. Onoshembe ushembe lokuthunyazwa lwezulu. Ngisho ungabusa ube nani ufike ekhaya kini kubuswa abazali bakho bakushiyela ifa ube nayo yonke nawe into kodwa ushembe mongenaye ayingathi ngizinyana. Ngizokhuluma nginobhuti esathi masihlakanipha khona kuleli izwe leli owasixoxela indaba yakhe yokuthi mhla yena ebona ukuthi ushembe ngempela uNkulunkulu uthi wathi eguqile esebuhleni eyonikela naye enkosini eyonikela enkosini uthi ngebambula yini uthi kwasekuqhamuka umuntu uthi wayejela ukuthi isikhulu thizeni shothi umuntu wayenemali ebuse nayo yonke into kodwa into ayimshaya ukuthi ushembe wayengenayo. Uthi mayisefika lo muntu efika ngendiza lapha ebuhleni bamaNazaretha uthi wayehamba nomakoti wakhe mabefika bavulela ulayini mabefika enkosini bayabika bathi inkosi emakhosi sehluphekile sesambe zonke indawo sinenkinga eyodwa umntwana simtholi. Uthi inkosi uthingo yayisithi ukuthula kancane thula kancane yami ukunikelisa yayisithi isiphendukela kubaba lo yayisithi lalela umuntu waziyo ukuthi kungani ungabathola abantwana yana nguma wakho yena waziyo uzofika kutshela ukuthi ungani ungabathola abantwana. Uthi lokhuzana lensizwa ethi inkosi emakhosi chabo umama akanalo ulwazi uthi kade sigijima njengoba sigijima abantu inyanga nodokotela uthi uyena besisiza besihamba naye besigijima naye uthi nakwezinye indaba esingazazi besilayela uyena ahambe aye komakhelwane aye kubantu abadala bangangaye eyobuza ukuthi angasizakalapi uthi usizo besizanyelwa yena kodwa sizakalanga ukuba uyazi ngaba sikho lapha inkosi amakhosi ngabe sowasitshela uthi hayi lutho mntanami uyazi nini eningazi uthi hambani imlande nibuye naye. Basebenza abantu ngoba inkosi amakhosi nayo indiza lapha enophephela emhlanje sihamba ngayo sicela ukuhamba sibuye khona manje. Wayesethi nalokho kulungile. Bagibela abantu bayaba wafika ulokhuzana ubaba lona wathatha uma wakhe wathi uya inkinga yakhe ade uyibika kushembe bamlayela ushembe uthi ushembe angizocela mama uyakudinga ukukhuluma nawe uthi wena wazi inkinga yethu uthi kungani singayitholi ingane. Abantu ke laba abangahluphekile iningi labo kunzinyana ukuthi babone ushembe uma bebusa bengakaba amaNazaretha. Usethi lo mama uthi mina ngazi inkinga yani leyo. Seniye kulo muntu wenu engabe yini benimthembeni. Base bemncenga uma wabo wayesegibela esegibela endizeni wayeseza nabo mabefika ebuhleni bevulelwa ufuna ukuhamba ngezicathulo. Wancengwa wathi kulungile wayesihamba ngelokhuzana ngamasokisi wayehla nje enza lapha enkosini uhamba ngamasokisi bamvulela indlela uthi ke uphilo shembeni uza nje yena umuntu ongazi ukuthi ukephi lapha uthi ukuphika lo shembe wena okuthi uyangibiza uthi mayifika uyafika uthi yebo shembe sengifikile ngizokuthi uyangibiza uthi awukahle mntanami awubanga umsindo lapha ekhaya ehlisa nalazi ukuthi
uthi ngizwa kuthiwa uyangibiza kwenze njani uthi hayi cha mntanami bengithi inkinga yalezi ngane ngongabathola abantwana nje ngoba siganene wena ozoyixazululela mntanami wena wazi inkinga lengane yakho uthi ungani ngabathola abantwana uzela uzoyisiza uthi angazani nankinga mina uthi hayi cha kulungile ngizonisiza uthi kodwa ngizokukhumbuza uthi uyakhumbula wena mhla uthola ingane yakho entombazane uthi lalela ngizokukhumbuza uthi wena ngesikhathi uthola ingane usuhlukana nobaba wayisencane wathi masuhlukana nobaba wayo wasuthola omunye ubaba wasuthi lengane lena ukuze ingabe isiphazamise empilweni yakho wasuyayithatha wena waweyilahla uthema uyilahla uyiphosa laphana elokhuzaneni olwandle yasitholo umlungu yathola isalwa somlungu uthi yakhumbula yini lokho mntanami uthi wasubuya umqondo kulomama wayisithi hawu wazongivusela izono ezingaka lento kade ngadlula kuyo mina sengayivuma izono ngagezwa igama la Jesu wasithi mntanami cha lutho kube amazi uJesu nawe ngabe uyasazi la ekhaya wayesathi mntanami kulungileke ngizonisiza uthi wena wabe usuyitshingile lengane uthi mina mina shembe ngakubona uthi ngase ngikhuluma nelwani zasemanzini ukuthi singayenzi lutho ingane ngayikhiphela ngaphandle uthi ngase ngene sakwazini somlungu uthi asithathe lengane siyikhulise lesalo somlungu sayikhulisa lengane yakhula sithena lengane masikhulile sifanele ilokhuze igane njengabantu bonke emshadweni mase nayo yakho umndeni wayo uthi yayisiqondana lengane ingane lomfana wakho lona wamthola emva kwale ntombazane uthi lezi ingane zandawonye uthi mfana wami kusho inkosi uthingo ithi mfana wami njengoba ngingabatholi nje abantwana udadewenu lona uthi inkosi uthi ngisiphendukela kumakoti uthi mntana ngabe ngikhuluma iphutha wena awukhuliswa ngesalo somlungu uyavuma lo uthi kokumusa wami leso salo somlungu sasesizohamba nasemhlabeni ngasibamba ulokhuzana ungasandisela insuku saso sokuphila ngathi asikhulise wena uma usukhulile noma sesingahamba ke emhlabeni uthi udadewenu lo ngeke uzibathola abantwana hambani nofuna abanye abantu abasha nishade nabo nizoyithola ingane umuntu wayenento zonke ephila kahle kodwa inkinga enkulu ukuthi wayenganabo abantwana kodwa umuntu uNkulunkulu wazi wamsiza kwaba ushemba amen ayibonge Nkosi silaphana elokhuzaneni kanabashu abazali bethu basenzela into enkulu ngithe ngiza lapha ekseni besihlela ukuthi sodlula sithatha umkhokheli wasekhala umkhokheli wethi umzimba awuvumi sebebadala siyacela enkosini unyazi lwezulu ngoba siphakamile nje usigcinile abagcotshwa bethu basigonile kuyenzeka kwesinye isikhathi uma singenzanga kahle abanye abantu noma bengasikhuluma kabi kodwa basigona laba bagcotshwa bethu basibuyisele endleleni kuthiwa ngenye imini kunenyosi ezayimbuza zihamba shutha ngani noma zayithuthani kuthiwa kwasengena impukane kuzona ngoba yayizwa kuduma ngokufana kuthiwa zaseyihamba lezilwane lezi zafike zangena la ingena khona zase zakhela uyazi-ke nawe ukuthi inyosi zikhiqizani nempukane nawe uyayazi ukuthi ikhiqizani zase zakhela lezi inyosi zakhalela ikhekhe elihle noju oluhle laphana ukuthi kudliwa abantu Twa yasebenza nawo ngesikhathi iphuma inyosi zomunca imbali zibuye zakhujula twa nayo lempukane engene kulezi inyosi yaphuma nayo yangena la isebenzela khona yabuya yaqoqa yazoqoqela kuleli khekhe Thu inyosi inkosenyosi masikhipha inhlolo ikuchaka ukuthi ikhakhela kheke kahleni lwakhicizeka kahleni uju wasakutholakala ukuthi cha kunengxenye yekhekhe lapho khona okunento engaqondakali kahle Baba kucheka ngabe kwenzekaleni mase bayahlola bathothi no ukhona umuntu ongaqondile kahle Kuyenzeka ke nathi bethi besiphethe obhuti lapha phambili ikhanjwa kahle kukuhle kube khona mhlambe abantu abenza into ethe phecelezi abanye ngonganako mase bethi lapha kanabasho lani khona
cha abazali bethu anosthethelela nje akukhona kanabasho inabasho yenza izinto ezinhle suka kungenela umuntu omubi kanjalo nawe aphambuka ukuthi ke naye agona abuyiswe endleleni inkosi ibusise nikuzwile amen. Siyabonga.